Yes, reka nongere mise ngo ikaze nkaba nkuzaniye amakuru ari kugenda avugwa. Biravugwa ngo ubita Nyakso yavuye kuri Afrimax ngo hakoze amabara. Ese ayo mabara koko mbere yuko aje ku mabara ubundi yarahavuye? Icyo ni ikintu umuntu ahita yibaza akakanya. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, Nyakso kuva kuri Afrimax hari ikintu bishobora kuza guhungabanya. Cyo ni ikibazo twakibaza. Yes, ngayo nguko wabita rero Nyakso akaba yamaze zera kuri Afrimax, akaba agiye gukora shene yiwe yitwa Nyakso Comedy. Nagira ngo mutangire munayirebe. Ngayo nguko cyane, Imana ibarinde, Imana igumane.